Kapor ting elektrik haji bijuti. Sipo khasanar bojar labir ngemban ot. Hendra yang ke factory, hante po bernihat pat. Yang kata jai prakash lama baru sispa arbunailah. Dan yang ini di sini kali bagaimana kau ke cement factory, apa jangan sekarang kita orang kata, kalau I kata ke GD. Aduh ada jangan beri lah, tak sih betul lah. Kuno kan belum kelar kata ke inisial. Kuno tulak kita belum try dengan inisial. Ni kita ikan jalan di surat. Bersyafran bertiami al-surah beliau adalah betul. Kisah pulih dia akan dengan beliau akan scholarship. Inang kaya emisi yang dia akan dengan beliau yang kata akan tulap ke jongki. Bat kata yang emisi akan kelem. Jadi kata laringin lah balai banwan lah kecikalah. Kadang kata ke sahabatnya skim. Kata ke sahabatnya scam. Buat itu bahawa kita smart meter kacing create kacing IT kata company kada ida kalinci kabam code kalinci kabam gai itu pamarsen bujri meter bulsi ke berat ke sekiu kai ke bencala de bujri dikta ki smart meter kibali ke Chinese company atau orang gambiang neyo kapai ke berat san ajar si po ajar si mas senang nilai ada tak apa. Tentang belajar election, Sipoja, kiai tegin nongret. Sipoja, sisi sansen, tetaru suara election di Pakai nongret. Upai nongret, udon kami tentang Sipoja, sisi sansen, udon kami di sini ya. Juga serkal, banweng yang tegi jinge, tiba-tiba Pakai nongret kerundu. Malah banweng, jika jinge nongret. Kamdan kajikar tim begin nongret kila bangai kulai ke sokar, absana jasisnya. Kata kali ke bangga suatu orang isang begini nongret, pada iklan ni kecil kejuti. Jadi nama kata kau, miseng, ya kali ke parti, halor kini ke nongret ke bersihkan, kesensyar ke kabar ke bakul. Wei pat ke nongret ke bang, bani ada yang hok long try, kejoma kejuti try meluk utray juga. Lagalong ke kendau ke siap, lagalong ke kai ke pateng, lagalong ke kawai ke kaji. Hot long try, kejung try meruk try juga ngidon kamban selutu ban hapan geng ban yada. Nilai kebar kata rau keleng kum kipat ba. Kum kinong alam jura parti. Ban penselutu ikipat ba. Bagi pat ba ki don kamban perkat kia hagan election ke pemerintah. Laring ina bakra hagan election. Mana orang terjemah perempuan. Awak geleng ngomong mengecat beri udah nak tiada sebenarnya. Ngomong mengecat keri kita nak tiada sebenarnya. Ngomong kalau poi rendang ini memang. Waram pakan poi kapor. Bangin hapan ring mesin bar leher badum. Mama ring mesin bar leher badum. Ye nama asu barshan kecat beri kapor. Bagata kapor kam jingai keningen ke election pemerintah kan ai ya kata rai shanu kan yalam ini kum kecat beri. Jadi baru kata lari ni dankam, banyo ikan lari kemaskan, lari ni kuat masih simpan ini yang sensyar kerana tu, kebamle siang kemat, kebetulan tahun ini ikan di jam ini bersama, kebetulan tiu yang berperang, kebetulan tiu yang mencuri, kebetulan tiu yang berkai kepedeng. Di dankam ini dibuat dan seluruh. Lain orang berkata percaya bangsa. Nama lagi lah jauh berkata percaya bangsa. Ia dikenal penklan yang pelatih juga sorga. Badan lagi lah penklan yang pelatih juga sorga. Ia salah bangkit yang cingkit kebakia kebikit mentah pun dipajba. Ia pergi pajba aja ni kisi. Kia bangkit yang cingkit kebakia. Arteli cingkit kebakia pajba. Kia malah hari ni kisi kita. Kawai kedai, apa ini berkat buat kaya. Lalapang masyima begini kisi, lalapang pada begini laksingka. Kampak long manra hospital, namar kajing grandor, jong kepat kaya. Sarkar kamdan pisah dan pinjang kawai di hospital. Sarkar kamdan pisah dan pinjang di mesin, di tes, kibalan kam nantau pajba, namar ke sarkar kerdu pisah. Ye pas gol ni kod ni kesi chadong kandong pun mahaban pinpekna siteng siang ni kod namar ka jingram kali kawan bat kunta ter namar baga sarkar kamdan bisa amla ban sei ni school ni ban seng ni school sarkar ki babha agador ka bajam ni patpa
lara gila yo ya ka sarkar ka batray hok nang tau pai pa ya kata ka bin pa ka sarkar kan semi ka jingit le ban kit ya ka jinget jigi pai pa batan bin klan pat ya ka kamai ka kaji lagi pai pa ka klan ka kamai ka kaji kini ok bani kin show bani kin ya bani kiu ken aga ta long briu man briu man ka ko ki pai ba bi hi happy ki pai ba walang ba BBP ka nang tumai kan walang ka pian ka nang Kipiang ni nang elam ndai uni ukertong jong PPP ulawan dir por palat lani udang kena nlele ngin sai pe pat hadir ato ko kipai ba piso kadang don si kapor dengan alfa sa sansa dengan padong mangin sa alat hadin ato piso kadang kapor kadang sya Hana ladir por dang det penperai election dang menta sisi bisa ya semua bagi mapun ki parti nadi waki kertong haba ki penpere election kini tudo kim ju penpere lupa Arsenal Islam jangan lupa penpere lupa Arsenal Islam watang si Islam ru jangan lupa penpere bani election Riu penai udah pada penpre apa? Kita boni kisah yang kuno apa penpre yang election ingin saya pemlas. Apa you kata pemlas? Kamu dia kata pemlas. Kamu keklip mat kebakadu. Shimit armit suara election ingin saya pemlas. Mentangi wan sim alpenai duna simnai tamdong ladir kepol. Oh kipat ba. Ngidap kelap noru betul kon jinong kimat kabasuit marla ik tegiseng kumbaga jiosno teng hapreng jilong kemile la khlut kapor la khlut koyan nia paralong kemi ngita ai buju kursan sen kongres bet ai no kapor mi dapni yang sen kongres utlong rubur bet ai leu do thlong kiwe pat li patai kursan sen rulum bet ai dapni yang sen rulum utlong rubur bet sange no kata ko kipai ba ngin sai menta daga parti ke batmai ka bang padan lu ju jing thodak ba ni kwaru banong yipi watong baute u candidate udang tmai palat lani bodang kena palat ni dei ka parti ke batmai ngimla nama kita bani wa di candidate ki barim aba ngin tikjan sayo ni tie ka barim ka batmai masniyo ami thombai ka barim dah barim betul suwa Ini mar kita dah mengenai pergi pak kin ailat yang ke BBP ke seng ke tmai kalau di nongrim di masem pada betul di ketong kita terang kita angno cisha bersyakri berni sei kita ke bebet ke pro ke banang di basta angin ai play kerpang ye babu bright star when magun yang ubrong uketong jungi nanti dapat mulai Masin sengnya ke parti, kini ke sarkar MDA nomor pekalating pelat. Kalau petrol puli dinoikai imat di paik mat, syar BBP nado dinoikai college dinoikai nihu. Ya bini ya kalau notification bantang dinoikai college bagaimana beri sebentar politik. Lagi kan dinoikai ke start ke seluruh. Apa berjialan dulu kamu guys awal. Mana yang kerja betul pasca berbawa kue. Yang baik kias pusat ayat sarkar. Bagi cek. Ia dia kia sa High Court. Baling ba kata kinoy kay menta kaya yo la pian. Nanoy pi kani ka sarkar ka dutia dem aba nampay iya ka BBP. Ning kong ni kentra ni ka party kren pisa kani posisyon nawar ka election kren pisa amla ang posisyon silo. Hendray kila I kumnu pa ba utud agay nga po pulo. Kila I kumnu pa ba utud ni Supreme na ang lumri ni Jiang juga Voice of the People's Party. Kandan ngajing pinito iki katong upat ba utur iki haja kat artrik suai kata ke parti ke basensyar ya ke jela ke sansmen kalum kalang bat pentena sanpu prangun ki kertong nrengi I limba kat patai kubor bamla ban pundak bun segi syuki keli kani kalau belum iki bertanya mungkin kan shaking susu ya ke BBP mereka nawi menda ke BBP kadang dia ada sumber jauh pa mereka ada pa legit ke BBP kan kalau ke bor jauh pa
Power of the people. Kabanon ra ya jingla agan ni kadri ji. Laring yang Bangladesh agan ni sinshat patba tongin pini ya kata rai rangba. Yen kadlo ya gerkom perkat gerkom jina mikmat agan jingi lani agan jing sobi ani namar pangala yo te gani nauta ngala yo te gani nauta ani namar mulawan syongka ini priyote por ya ini sobi pingan tersiano ita. Oh kita kita kenal banora yang jika mana tadi kon giti. What smoking nak benda kita smoking nak tadi kon giti yo pikum le pakala yaki. Yo limbang jimjit amle hawar pulai pijit ya kalinti ke bamde kenal ken kini kan smoking igi kon giti. Tapor kam sya engal mana apa be pak saya di jingan dengan ai kulai di poro ke lai poi akan ke jaga bang nget ai ke jingsan ke shibhem nagamta ke parti ke jingi nget sam ki pai ba ke kenal ini ke jingdoi ini pelong ke jingdoi ke betul mau play on ai ke jingshai ke jimot ke sepakat ke ji bang nang banci ya MLA akan ke election di baran pada ke parti ke bakuno ke baliola pada sinsha yang ke jelaji kublai shibon kublai syahadamo. Kita kublai sibun ada dia kebat pilai gijing keren gijing pencai halor kenongrip jom gani geseng ya kaba gidan gijing fu ya kaban kum kepati di trompi ya kaban sim gani gesenjam ya kaba niat yang kam habari begini election MLA lambai ke snem kaba menta ke lambai ke por kaba mentaru ada karpat igi nongsong sinom ngi ipia buan nantu boy kalian ya kaba pi yang nantu ya ka pencur ya kidukan nantu te subhal ya kaba kinwan ya kaba song sini kita kai ya kaba penkre sini kita kaba sedit kamut ba tang boy buan chong sedit di long bagi khot jadi BPP kamdei kumta ya subhal wan chong sini kita kaba penkre ya pi inong song sinom om dei gi khot jadi BPP ada ya inong song sinom subhal wan chong gi ke suki yang ini kepala pengkret yang baru di nong song yang kebanwan yang ini kapur ke pemerintah. Dalam ini kapur ke pemerintah kita ke menteri di dokumen ru yang ikut di nong song ya kapa lapan ini kapur ke pemerintah. Ba iba Arif Adel baru Indon dekat dengan bangi lapan ini kapur ke pemerintah ya banai yang kecil pencai. Di lapan ini kapur ke pemerintah dengan kerpat di Barin Adel ber yang banai yang kecil pencai. Apa yang jongi ikut di nong song lapan ini kapur ke pemerintah. Kublai jadi baru kinong song senong bait jong kasenong baupat kibare kita khot jong kajelahi baru kuai ada kuai kita khot bet kapang nangai campaign kubur bana bakal baru kalong yang ru kapang kajat berriu kajela kajongi layak mata san putri Islam kapang kasitom katlot kaswai yalo ikino kumno mijit ya kinong mikmat jomni ki san putri kiblalet no lesi namar budi ki bayin ngenap keren ya ki shisha namana ko agane tu impia sobania choprang ya kani kejalang hari kejanmir kanong lenai ya piway bawan basrap ban pulun kapor ke jongpi bakal Filipi Serika di Barden terang sudah ni mantan ni mana sudah tu mana dikira kum presiden Rangba Jongkaseng bapak sar ibadai kertong jong mulai konstituensi ba mebon beron mereka di kapor di kertong jongpi bukan bantuan, dia lagi Syafi, pembantuan, Leslie Hara, jengiak nanti, fungsi sama, nani haswa bantai, dia akan ilongin, kalongser. Aku akan mengimpin pasai, bakal belum lenai,
Ngem semua nang ni. Ban penggit. Ban kenpo. Nani ban keno. Yuan nang ni aki ar tinggi nomren. Ban keren kohok. Ban kajing sisa. Namar le kohok. Ban kintiu. Gai kajing sisa. Ban pelai lut. Ngai kublai kerpang le kapor. Isong kenor. Baran tetiang. Iba pria yang jalan. Iba mebor, iba dari kertong. Iba ni nagari ke konsekuensi. Satan kindiat por. Satan kindiat singi. Kapag hindi ako banjir pa, yung nong mikmat. Uban mi, yang panulong tang nong mikmat. Nangis kempin kubur pa nga. Labiang, enough is enough. Sampai tulig Islam. Kiladon tang kinong mikmat. Ibam siamlah kelalompat kita kinong yasa. Bakim siamlah kelalompat kinong tawan. Ngidom kam ya kinong tawan. Ngidom kam ya kinong hal pisa. Sampai tulig Islam. Kimi ta kinong hal pisa. Kiyong anak beli kinong tawan. Sampai tulig Islam. Pawitaan ru kam siamlah don. Ay mo ay dem. Yang boleh, upala say. Yang ba Martin Narayan Majau. Iba day long mikmat. Hagi tu gipor. Iba serang banyo ek jela. Iba day mai. Iba wanra ikaan katakan lan transfer. Ban pendek, ban pensa, ban ring. Yang tak kahok. Ban ay nokin di par cakal lawai. Jom kilong kien ban kipateng. Iba day kejaka kaputa, kejaka kadai kejengin. Basisian dia, sisian itu. Dari tangan nekaan santo tulik Islam. Ngatrai pen kubur lang. Barang scam. Minum kelet. Dari tangan nekaan keberar santo tulik Islam. Tolong lerang. Baka caj bendrio. Niyo ya kecela. Baka klebu po dusang. Hadu mentah. Niyong may dihinong may kalya. Regilong try tang iti jaka. Iba pusong bisa. Lumaan ang try pat. Ya kecelahi borokoy. Namar hadu mentah. Ngimpat dep. Ban pendep. Pura ya. Uput. Usang. Uban penskem. Ya kecing long try. Long kenrat. Otak ini kepateng mentah. Mereka kalawai. Joki long dien. Kiban nangka bat kiban nangwan. Ay kublay iba bright. Iba dairu kertong. Jom mulai konsekuensi. Iba dairu we tiar. Ubla yakun persa eksorkar. Ubla muna kebantaban kam yang ginongi kai. Ban sim banta haga politics, haga sain pertai, ka sain hima. Kiyong anak ka sain pertai, ka sain hima. San pautulik Islam ki sain dur ya ladi. Ki kam sain dur. Ya kan ika pateng mentah badia kalawai kadai dia kamdai pai ba ni ngapa kala ni wan thok wan syukur ne yapi mentah sakiniat por ini oban jie dengan nomik mak tu pula perhat negin syami song shit ini jie tamban pendep rukom lejong ni kan wan hani por ban penbor yapi ani ban perlog yapi Bahkan siap berta, bersengap lagi daripada siap berta. Ya ke politik sebuah banlong kita kena jir. Tang namar pada ke kalam, tang namar pada ke siap penbor, tang namar ban siap pendap rukom. Mereka kuah banong kita migoi. Tetapi kuah banyai, ya kita kena mikmat. Kita don ke jengkit clear, kita don ke jengkit jerai, don ke mapilu, nengkom ban don kata ke jengkit clear. Bandon di Jungai. Lada tang songkha songman tang arbut kiban let saka jengem kabolong permanent. Ni apa dia keren, ya geli, ya pertho, yo dek sud de Islam. Yo dek kur de ka, yo ya bakalapat. Mulai dan yalat. Hatukat kani ka kamba kamsan, ka kamyap kamem, ban rai nang takalaway, nong sigi syukran adukan siya. Nong si syekren haru rakyar. Hatu kamadai kapor. Mangina syong lang siyeng sisem. Kakime ukpa barkikun.
Leleran nya pada keren. Nomor kecil leran, pakai cat beriu jogi mata. Kalau leran, kum ni kumah kalong. Balai, mangi leran. Niam tip na deport tip kavut. Ukpat tip tip shay, kakebe tip tip shay, kikun tip tip shay. Namar balai leran. Ngikwa yonong pala dia kamala dia. Yang dia kementah. Matpat kayi nga sem milay nga perta ya teli pat cepat. Kay gadi gajig serang halaye. Kabaki orang nak tinong goi charity begin sa home. Kajing sengai, kanu gajig serang gadi nalayin. Hadin sapu tuli serang layat, tomine serang tumai sie. Ngai community, bagta gajig kala kinwan abar. Kinwan na kari India, kinwan na ka state Meghalaya, kinwan na ka government, kinwan na kinong mikmat, kinwan na kisay balang pa ba? Hampir da puson em baka jingla ko ba community ngit siya mo rumay kagtin kan dayo ka kam nim kwa tang bar preach padalap ni kwa bande da ka kam ka practice ni do kam om tang ban preach ni do kam ruban practice ni do kam ruban kolong practical yaki kamar kani gadai nam ta kam yap kam im ka tauba trong kalawi ki long din bat ki pateng kumulay lap iba Arden Mantan, iba Bright, iba rin ikai, Joka St. Anthony's College, iba rin way, ulong ilek persya eksorkar hagabay day, bat kaan, nakabantaban, sorkar ka ong badiban kam, hindi ba siya yakinong higay, bakit siyang banta, haga politics, haga sign partay, kinmao baka ni ka sorkar MDA, ngaro adi way banta, wala na baka MDA, henry ko kaya pi, ngani ay kran ba, ya kajing sisa, umday tang haniran san, umday tang kot kumur, meriwat kajing dorbar tawan, pek barkmat. Umday bolong tagi kau put, ki san rempei, ki rem dorbar, ki keren datang, ki cuat lapang. Ini ban keren, ya kahok pada kajing sisa. Ki orang apa adil bot, naik keren persyasi fidan apa sorkar, ngomongin le ayu keng menle drama. Kadai kan berbohong, manu, nanti pelak kalian yang. Basra rupai bak su pendiet baik markasan senam ru bisa pendiet, bak man collection ru kisi pendiet. Nego kat biar ayu. Ya kapan keren persa, nama ngadi beliau belakha. Ya ban keren ke hok, ban kecing sisa. Nanam perkat yang mertua di sini. Nanam apa ini? Lalu yang suki, ban kalawai, joki lambien, ban kipateng kipadangka. Mau ngelai drama. Nama ngetik bapa beli bro, bayar lang po KMD, arbrai so collection, pisai keren persa, iwe pat. Denam day, mata kami keren persa. Apa kayu dupi ka lang, baga sarkar. Kayu dupi, dari ka bor, ka syong ang UDP, warklet pa bawat sa ilang bakla. Dari UDP ko priyan, yang sarkar. Dari UDP ko priyan ko pensong, kimla bar teksti. Ngai benta pati keren persa. Kibo ban berbit. Man collection kia yang ni berkom, nomor kiong bo pa ba berbit. Dari ka por ka bangi adok kaman ai jing seneng. Dari isupra pi jopi. Kapur jong kecil kelah. Kanuan napa? Kanuan napo. Lebak jemur seperkat jongpi. Lembai ni sempre akti jongpi. Nangit scam. Bai ni sempre akti jongpi. Ilong kapur. Berwarna ayat kecil kelah. Nampak karai ke jongpi. Lahari baparu. Kanuan ke bapa. Lahari ke basliru. Kanuan ke basliru. Bai ni sempre akti jongpi. Pirai pan mentoy pi simetru. Kanuan ke jementoy tangai pi simet. Mulai ada kini simpri akti jompi, karena nam tak jemertoy, jom kalawai kinwang, jemertoy, jom kalawai. Nak semua yang play nombor orang tahu. Ubang ayo menikmat naga konstituensi, ubang pergi ram, handriu pergi senam, nalalong nikmat. Dari mat kedau ngam semna, lek ya kapan, ya peng. Ya kesuki buat kelawai jom kilong dia. Hari ini jeng rakyat. Ya sampung kini Islam ke sini ada pi jom kejelah. Matrai pikir mau di tengah marway. Nomor kapur. Kemanggil ke bupai bau lai. Klam jeng siap tin. Klam jeng atat tin. Malalik bersompok malki. Ground.
hati Madan Malki hapre ke jingkriat kumopen ke mau stang shisni kabre la shai kasi gandap shisnam santli kimat ngara habang lai bersong mangtai shisni hasyo bakat kut ladan before nga na po government kyong boleh pilih kelung kena boleh pimuan mana keren cakamat masakan lopat ini keren mati pagini kian kibang ipa kabang apa ngadawa kadai kaan kabro nakti jongki ini sarkar Assam nali ka sarkar India dari tangkamon ke political will ke bationg daga kitin nangway mendan ke political will become try tadi bapida nak majority ki penkala minority yang ki try ni try muluk piong bapida ke numbers lebih pen out numbers yang ni kom ke judgment rio try muluk hala ka jom kari man laki jindawa man laki bat ni haban ni samadan banyaki percaya sarkar kabong daga kitin nangway democracy of the people for the people by the people dapat pa nak dapat pa dan level pa hatu you don't see it kapor kektiar kun pa ba nekile persak kelayu pa ba nekile bansim yang kecilian belui-lui yang apa pi bikin mau ngai hakapor lai biji step kiri kau pot kile ya penbet pot penbet sama pare kajing mit ha pare kajing dom jog mit kini ngamong berding nang tawan ngamong berding nang esat kini gini nang tu dago borom nyapan keren ia kajing sisa mentah kini pan kempan ki ai dekat ketiga mon pan kempan ki ai shua collection si benar nada collection la sai kisim lo pat nak diam ada kamon sim nak diam sakalu dah syak pendit ba hato pitip nem bahkan ni kecing hiram kan ni kecing yar cokocat beriu den amar badon kum kini kinong mikmat ki bakam la dia beri ngam tawan penban kidai kibaile business kiban kiban kelai ka politics saka business saka markai pulut folklore kamai sispa klor kini ngom job kimpat job kila tu malah lagi job la sai lekin luti ya no men kino man pergi mau lupi hata kasih ko bangalay man persya sarkar hata arpoi terek dong snap bala ubangi laki san putri gisnam la fo nga pada persange na ong MP ya kijing dawa ki pangara kan nung le kijing mentua ta konstituensi jonga kare kalau kijing mentua itu ya kari buja kon pada konstituensi ke jong piru ya tau brio bo fo nga ya kita ki brio ba mikmat na sarkar ki bawan barong nga pada persange no le gong em ken mau ko menta ka bu santri gisi male persya sarkar shoban rakhi ya ka san pau tu gisnam jo ka snam goblala balik Ikaw RC nanbo ikaw ay pagkajeki beradian RC lara pibakla nanbo na bateng bat ngan pertik na banum don ru ita kajing rakhi ya ta sanpo tu ligi sinam kajing ya lenti jong jela la shai pat ki pelong no ki pen trekam no pat ya ka age relaxation ya kata kajing penjalan kerta ban apply kam ki khon samla jongi naklai puar shaklai punyo samla baik nak coba pidon token mau pakamut tambala extend la enhance ani la relax ya kata kerta san sinam kamut ko punyo kambe kamla balong ngai po kajela ka jongi ngai ru sikiwe pa kajela ka kari India saporo kuwe ka kam sarkar lalu bae banuma subanai ya kikun sama lagi dah kaman penting kenapa tangkawai ngai ka cin karman ya bi kikun sama kano upai ba kabri no tra kona ke jimjok yangi hane ka kenti yangi ko ba kanhon ka VVP voice of the people party ka sur jong upai ba in particular tang kawai ba ka transparency and recruitment kata ka jim kho jim suba jim thap kam thap jam ngin particular ba ka de ban long ko ba kho ba dei hok unyo de banyo no ka bali minister no ka bali yamali ko lo mata Kalau minister kena kapur, itu nak pembahasan yang diberi macam. Kena ingin perti kena bakun ke VP, ingin wanra, ia ke sistem ke bertemai. Mana mai laksu,
yang ini kijing rumpak tu bersurung na sendet ban penduk jingkermen ban penduk la yang ikut samla kijong pai ba lade kapor thamta ma pi kum ikut samla kemdei su bersu emso ka kentien barong hari la jong le ka bamon ngem nom la syu ban piang memang ngem la ban im tani jeli ibang idon manta kenapa dia ini jeli ban peni bangi khasi ngem ne syu ki bakem jemur idei ki bayar ki jemur perhat kena siapa ni ki wei bakin yurot nane bakin lebeng nane bakin kini apa ni ka hok kami ki try mulu ila sadap ngade besak ni ka khai pateng ni ne khur don jingkerman ngade besak ni ru ka songkha ka songman nim ko bertuklar ya tak songkha songman lagi kem bagi por ke balik ka songkha songman ya si ka deisha lebo si ingkrum rementa ki wan namar ka trading license matrai pi kubur ngamong boro ni don ki bapulong benemi kabakong sando kabadong kamdo mentah berbuat ba kibat lagi pai ke ILP lagi pai ke boundary lagi pai ke recruitment policy lagi pai ke aikam aja mikod sama lagi pai kiwi baru kilong ke bedong kam leba kam dong kam tolong lagi pai sekali pateng ni dong kam ban bisa ni dong kam ban yet kini ni dong kam ban wat hey hidon kita kibalik bian lengba ke penimi lasmo mari berkubur hoi dong kam ya ke ILP Henry ke penimi ke bercorba hani postir congi dai nama terkenal kahiar kayo kakot Nilang trot, nilang suai kubi, try mulu, nomor bagi melak pan yen, lagi jom bisa. Ni melak pan long try, long kenra, hak gai ke pateng. Pajak, bapa apa nama ni? Bapa tuan kecima. Bentak tuan kelenti, bawa yang sensar ke kadang, gila pan syak ni. Lembah ke invitation, kalau wanra yang kecim pia, jaga konstituensi, kani kebut lembah ke sarkar India, ban penkela. Ia kata ke sensar kadar mansya krieno hati bayi pak kena wei nama lalet kejing sensar joki toli lawan kejing sensar joki doyong mentah ngayo kejing sensar halak ajong kakti kepada ki prado ki prasnam ki kdi ki mama ki pasan ki pakna ki meisan ki meideng ledi bakti pat ki belebeng yala kejong kedok kasnam lembah kesensar kadar hadu mentah ngimpat don jagaan pada dah kerpang nanti jungi ke VPP ke Voice of the People Party hapo ke jalam coba arden mentah biwan man terwa api ya iba mebon iba play ru akindat si kijinga ki jong kinoi kai bo mai long wei ha ubayalam hakmat ha ubade binoi kai play sekamon nagalang si babrai dulu lasiam ya kabenta mengenai job ya kawai kabenta menyelik persya sarkar ke pakawai kamat haban tuklar daka high court badon burom jong ke jela Meghalaya balai kan dia kapani ba sarkar kalau ke patrot pai ha ke jikapnya pai ke kam jonai kai pai ke kam jong thong kam thong jam pai ke kam jong pot usam kacaba pai Pairu ada kampung doyong katuklar baik daga high court kani ka penpau baki brio kiba mangingi na jit balong kinong mikmat kila kelalong kita kinong nikpo kila kelalong kita kinong tau pisa kabakim don porsyu ban pait ya ka kia kasyon kae jong kari pada jat benrio ni don hari cakka ban snap ke go mangi yuwana kama chongpi Nilai sanpau tu lagi senam, atau kalong si manong nila tat nila niya lingko bersih bertasu mana bersih bertah kata kajing le tepur atau kata kalau rasi ke solution atau kalau rasi tak jubab kemangi kuat kemangi up community matala sanpau tu lagi senam kalong si yang ni mengejar permohonan hantagi lahajar kisah najar haga kerteng jong kek Christmas kek New Year haga kerteng jong blanket
Lasi pa dia peng, ya kalaway to kilong din, bat kini kidor kimata. Hato yang ila panhap si tangkat kum kimrat, kibla persyang dor kat bakimon. Nilai ban peria daw, peria riu, dia ka jong kecat benriu. Ngiem dong kam, pagi ki development, hapo constituency. Hoi, ni dong kam, ya takaroi kapar. La constituency, la jala, lagi dong kam ya karoi kapar, kapan wana kadur. Warna yang izin sengan, warna yang izin kerman, yang kejelah kejongi. Lagi pai ke kot kekia, lagi pai ke pulih putih, lagi pai ke yok kam yok jam. Lidon ke izin kerman, lada ke VPP PILA. Warna mong, bawa mebor, ilawan dir por. Ngaku awan keli ya pi, atau sanpau tulik Islam, ikan dir por. Isi second, ilawan penbakla. Ya kan long year long sep haka shong kha ka shong man isi second lada ban pen bakla man ka san snem ba pisai long bikmat isi second lada bakla san tho tu ki snem ke bang adap sei ya ki long bikmat hatu minang don benta ban pen ban bakla si bakla ni dai ban long ke chin kerben na ka ban ta kalawai jong ki long dien kita men ki om lada ka jaj benriu ka bang tre ban perkhat changai kapan kere banyo ijgai kare ke jaj benriu kapan dom slam ya ta jaj benriu bahkan secana bidon gar kompetat bari wan kapur desi komunikasi khapnya posor nomra asu ban we gini jikhapnya kamar ki yin gadang mi brio lanang bon ki yin gadang bon ki kali gadang bon kawai ke we brio don sausan kali komodor mobile phone lagi dok kam warna ya taka roi kapar ke bahok ke basong hok somnya sekeleng di distrik boper jong kari mai khalya ha taka roi kapar ke bakot ke kia ke pulai putih ke yok kam yok jam ke but baginong kendong bokli kinung dok kam man haban wan su sini wale kare yang lu lagi yok on perklan Mio on basa, ila ka jong chat Rio. Don bok ayo yo play no bot tau. Ubaka covid ka klam, kawan ka wait no kom. Bani ka kawan ka klam, haga bam, ge mangi ko chat Rio. Ka bani ko do gile ni slapotri. Namar baro ni khimelti na shabar. Satu ka day na kam day palba. Ni songo yo play. Bagi nang im, ginang ne, ginang sa. Kam day ya kata ka bangin im ni ne banlog banlam. Bro ikam nang alam. Lagi ni iket nang alam ni dokam. Ban penrung sa kijing jeliu, jong kijing perkhat. Jong ka donor. Kijing mut nang alam, kamut banyolot, siamlot, korlot, kinielot, kumpakam, kini kibambenta, kibong kini kinong alam, penban kini kinong linam. Lem yara dia, na ko benta ko ni ya taga lawal do kilong din kabasingan kabay long try long kerat ha ka ni free do trap ka jong ni songo yo play magiyo bandon unong yalam ibar den mila basay mo yeng kevin umlay tong nong yalam jong ka VPP kumba idor sipur ki serang ha ka chat riu jong i lay yem don pat ki rangba Hei berkatau, layak peng, hagajing mentoy jo kamala dia. Ngidon bok, bamenta, ngidang kuak, ngidang serang. Day tang hani po celah jongi, long kong pong lot borok. Hapo kabinet, uhe war, yasipo. Matrai pitip hai kata. Sipo mut day kasih jongi, arbor kidai kiwai pat. Ki parlok ki jongi, ki badon hagajuk celah. Kigaro. Yemon hang ni berpendapat ya pra. Yemon hang ni berpersuatu bakla. Yem kuaru badan ke jing pat ya perangi ko ajetli kom ke cai beliau. Rikasi jantia bat karo. Maginong la berpendapat khlak hapreng jong ini lai. Kasi jantia ru ini balong kawai. Yem ni balong bau kasi, udah kasi, jantia udah perar, kamut bangim long show kawai. Ukriam uprar, uboy war, Maramu lengan udai upat kasih bayar. Ngidokam ban pelong kawai. Lagi pai pok kabinet uhe war yasipo kadai bukan jam dau bukan benriu.
lagi pai po assembly uhel war pusau yang right pun rio atau pikir yang kata atau biju perkat yang kata kadai pakacai menrio kan trot kan suai kadai pakacai menrio kirai kepara ranut cipok karo namar bila suhun bakum ki berstar ngin penbiang tai konstituensi klet nopat ya kejelah klet nopat ya la kacau pakacai menrio pidau kamar perkat yang semua nani berkentha yang kuaru ingin scam bapi baru pidon ki khmat bani ban pet nangai scam pinum log untuk nuksa kebong dangla uman la ubam i di bakwa ban pet bani auta ubadon kabor bani i tre ban pet dangla ukulot ubam yosgo kali ubama bani yosgo bakwa bani yosgo Bania kita kubang don kabor bani osmo kibang prepat bersab ngong epi kajing kela pin smo sisa kabong barden mene pi ai kabor yang ni ko ka VVP bat ka VVP kan pendok kam hok ya ta kabor jong upai pa boleh ni kran kata namar gila i pemerintah kelas penokam baklah itu kapor kata ke politics pidai bersutu wadi kapor kene kapor santo lagi Islam ngiyoi bagilah penokam baklah penokam hok ya kapor ke jong piwai nai syu bandon ta ke jing tiblem ke jing soiet ka ba maki pat ki jok ki de bat ki lilam lot kumalai i mata kabrokam mata pun perkat Bakata kapor jong jingkala kadi jemput perkat ke jompi bar kadi kapor hai ni simply akti jompi tang si second bila bakla sanfrom la bakla bala de bakla san potuli Islam na ya don shu ka jing teplam ban pediap pat ya kalawe jompi long dia di pateng lesi bol di kandidat mata kile competition haka jingi ai ini gimar di mata kapisa ketika wai lanjar wai sanajar wai prajar wai spojar kipat ba jong jela bat menta ko berpenpau ya kubur lemba chief usiyo jongka election joka state jela ko jongi bakidon bon ba ki konstituensi tang arteli balat na halai phun rio konstituensi ki bang pat ayat pisa re kiwe konstituensi la ther bedak pisa kejela keduk hakayo hakot kalau setpen naik kini ki parok kio pisa kabne begadep sim shop ki job pada ki job ki sang sim ta ki luti senang bat kini kubong ba arden mane pakai sakher khadu le ki RC shwa bande thabi ka vote kin sawan sikhan RBG selor bante dia nego pi tangan ni kawai long ki pastar long ki pasian tolong ru ki baslor siam bet ya ke baki ai apa kawan ni hai siam ni wan ni pa namar ke ai ma ko long pi lada sabot ki candidate ki ai pi hai ti por pri thabi ka vote pri thabi no pri thab tai wei na long pop namar lai got kan thab lada pi thab ro sabot ki mau ka ayam tu ka vote jong pi Reda piong ni ngala kelumar jenggot nama ngala sikum simbor sambut ngana boleh cabut kin mau bama pi dala dia klati leulat yang laki jong gikon ki pateng wanam keno pat ekiwe yuan sepi ko pat ba kidon sipon ba kimat lagi dia keren hang dia nginget ko go VVP apa jalan di ba arden nginget pasti nginget kakam kira kakam ma pi mai hei PDI pat ya kata abang mangilong kijuk kumulong kiwei lengilong ki bakamper dera martkadau lagi ya kaju korokom kumaya kiwei kai pat ki per kadu ni kom ka PPP pine bar so scam kumar setho epi nadon ke ji per jimut ko basharkai haki por balik be arden kalau ko kami kam sem ka sokha soman regidan par artli kalau ka je per jimut kaman wan ra ke ji pat ya pra monam ya bhasu kidan artli sakawai pat kecingnya biar jemput kapan wanra ya kecing scam kapan ang pay scam kapan ya kipor isi nalai ciri ini garanti nama kecing biar jemput nilai poin yang akan jauh kayin bagin ya banyalam lupa ba
Nama ni kerdo kinong yalam. Ngimdon kinong yalam. Ngidon teki MLA, MDC, MP. Kat bahdu mentah. Ngimdon kinong yalam. Ni serongo yo play. Moni orang ba wal lama cisi nang cigram. Hendai umsim na du mensim. Umsim na kulat. Lila tahu pada kau garanti. Ban sengpat dak kau pat ke parti kau ngitip ke VPP. Nama kadon ke tahu. Yang bagi ngimdon syu kating cing sanya. Ngimdon syu kacing Kermen. Hak ini kiway pat kisan partai. Nilai nomor takadau. Layo ya kebatau. Ya kan political party kisan partai ke batmai. Rengkat ki jebut perkat ki batmai. Rengkat ki brio ki batmai. Nomor rela kawan kabarim nite ho bilor batmai. Minumla banong bari batmai. Yap the kawan batmai. Ho bilor batmai. Te hot ke ginong bari batmai. Ebar takadau. Wanum sya penbir. Ngada biai santhau tulik Islam. Yang ini kiwai pat ki parok. Ngakwa berkeli pi nak masai. Hatu dangla si banang ya. Yang pet banang yo isu. Ya ke ke pemaki. Dara kidang don ke bor. Hatu kidang kwa ban pet susu. Ya ke ke pemaki kidang peni. Ngarapan perket mau pi dalam pemaki. Ke gijing ja kok pe eden. Bola wanam mau tu so. Amat pisai. Bapak persatif dengan jing sisa kababha bar kabasniu tengok ngi pri kenyo minum kuah pada pecu yang kita kisan potri kisan kita lek to ina peke batmai daga jing Kermen namar ila do nongela bu baskem gitu kami kari ko chabri ujumi yau nongela bat nginget skem walau play uplay galanti play kala lamba jong piway bal lamba ki prado persnam na baro ki constituency bagi terwa mangi kom ke VPP ialah ki jong ki kertong bala ki ai kalat ne kenti namar ki bepun ki dei ki bla piang kerenyang kerenyot ki bla piang ka perkat ka perdan ki bla piang ru kajing tep kajing nang kajing sta bat ngin duai ru ngin yo kajing sampam bat ngin yo ru kajing slur ngin perklador ni gari bocak mari ujungi na ba sa ka bakhamba sisyo ngano sem sibor kapor naskwa berkerpa de piway lemba jongpi to keren lem to yalap lem namar pisu thu ni don tang ka nongrim ka bangin wan super ba ngim don kum kiwei pat kiblas pun biang da kadiang da kamon man su the man su alu hakaban la jok pat haban bas kemer suki baban klek pat ni kari man ka dawa kerpat na ketu bi baro nilai persang apa play nak kalian ji barzan bagi lok MLA haki por balik play kan doi la persang nak berka bantre om bante kado mengaruh ila dia daga por ki tiar jong pai ba ngala persang bantre om bante pai ba aku abang ipiu dong klep kedai sarkar MDA kedai kabalak me tambar supen biet ya ka kasino kepada ka ketem khalai kematmu yang berwan berpenjot ya ki logi nosem berpenjot iki khon samla ke jongi ngayang ramba ko assembly marwai manong berekam bedongkam penduk meneripil ya ka ndon uweiru uban yai kersan ban support kei ka baca hati ki por kentre arbana mensua dari mentah parti penduk hatu kamdei kebagi mut berspendit ya piu pai ba kemaki siam ba piu boleh pai ba uba klet dia bar kani ngajing penduk jongki pai ba di mentip kadai tang riu penai lemba koordinans tang riu penai na bakar sa embiang ndok kamar tawan kala emi atau betikali buki om bakar ketin nongoi ndokam bertawan kan emi nama kini ki parok ki badon hakabor ki tmu barki om bagi sawan biang hakabor cuma kita kisah sebagai tu sebagai dong dalam boros kata makor covid lagi ki curfew kabai kitrok ndot curfew daki hajar keli kitrok sisi pai ba wanum klet makwa ban keren lu yapi kabang atet pi sanur ba barkade gede gejing sisa kabang idok kam parat haka kam kacam haka pulih putih lembaga state reservation policy gimto nah ni banyak keren mereka ngidol tapan ong kan ni kalau outdated
la deal por la rakam ban review ban revang kabut ban pertemuan ban kibiyit kenapa kau merak parajur bakal macam bertuai khamtam yang ini kita ri try muluk ki khasi janti abat garu hakalenti balai khandara silang khamat khandano silang khamat yanu na prek jongi laigut kane gari ubangi ihir san phau tuli kisnam kajak beruji jaga ban kio ka hiar penban arsut jaga mengenai kami ajami ki khun samla hari gari jongi wara penban di konsultan la sabar dan ki tolak la feel yaki barangam siapa yang pen, umangadan garju karkam perkha, bari ba ardem kuno elam. Mangam ya bede ki chairmanship, kini ki vice chairman, bar kiwe, kiba yo extra nak tulok. Demat kadau South Nam sanbarai kadau bak sarkar maklam sim. Demat kadau orang lai lut, ban perta lai lut, ban hara lai lut, ban yasai lai lut, mana tang sua sim, la syak kham sebab. Mau pai ba khram pha ingi ben terus pa ani ne men tu hok jo pai ba nei ban yen ban ya sa na ko ta ka hok jing sha ki don bong shaban shom ki don bong badal bo na rom bare nai kren shu si ka hok ba jing sha mar ka perthai ka snio pala ngong em ka perthai ka long kumba ka long hi re ki brio ki ba ba ka snio nei ngong ladam dei hani ka ren san ban kren hei pa ko bot na po kayeng dorbar thawan ngongan kren be habari kahok pergi jeng sisa menapan keren baik lalu dan kalian persa lalu kalian yatei lalu kalian sisa menapan keren baik ya jeng sisa tiong ba em namar ka perthai nong syun mata wong em ai kindon kita kinong syun jadi ka pateng menta dengan petikna mereka ngomba kahok pergi jeng sisa banung petikna pat ban penting kenapa ban pergelalong mangsyun ya kalawai jom kilong dir ki banang kha ki banang wan sini keslapertai namar maki no me kedo syu ya ne pateng jong imata ne ke wan par lom cinta ban kerdem ban bentil ban beng ban kho mar pedau mangit skem ngomongi baik ni we ni kan pedau kam hok e ka bor tian tumno kinji ya to nong nikmat uban kelalong nong ya saat baru ban kelalong pat unong tawan ban dikian haka bagin lapat ban perskam perkhan ila ka jongjak meriu ni dok kam ang jak meriu jongi om kinong but ni dok kam kinong yalam ni dok kam om kinong but ni dok kam kinong yalam dena mat pedau bakidon ka kinong but bahewar yasipo he u arpusau yang lai kunrio tani kirtin pada sisien ngai kublai ta jopi baro blendor rekat ban kerku yepi kina ko jakya shakran nama ka jak kunrio ji pangkai stom manobar perkia manobar sumar ada mangiji pangkai stom kapta me ka jimpang jing stom ka spai rupa yo ai bekrat coba sep ubnai coba sep kasi kenapa bagin kadau in karniu bat in lapat bat kersnan sesisin ya kalawai joki kon kiti ki pateng gi jongi tulai sibon dan kentien sesisin joknya pertajam ha ka PDP sabe ka PDP ha ka PDP tulai sibon dan kat ke itu dah kumulai sibun ya pi barit ya ka ba pilai yang isimbo jingkintin ya ban pensau tu yang ikon kinong sang senang bangaru ya jing pencai yang ikon kinong sang senang bat kumjuru ya ka nongrem jang ka seng BPP ya ka bagadan ka jing tu halor jangka ya ka lawai jong jingim jingi kum ka jaj benrew ya sama lama ni ka por mentabat dengan yo ya ka jing kran na ikan didiet ibelong ikan didiet na kaseng BPP na kene ka pengklarong pra constituency ke lamani ko por manta ngam ai bidang jongi ya manai ke jingkran berkumjuru ngai bagi kum gilang song senang bona bidang jongi ngimpat itu dan lagi ke jamiat ya ke bang ini tu ya ikan didiet jong kaseng BPP bai mai ya ke jingkran sai habidang jongi kum gilang song senang lamani ka por ka bamenta tulai shibone tulai siajane ningkong ko akan aingu shoy ulai ba ai yang ni kini galat ba inyo bagin wan yang sa sisin kini ga janmit ba nginya wan nginya lumlang tuni bang ya skap ya ka ba
ke Voice of the People Party ke don ban penbenaha ke ni ke jamir. Aku akan ai kubleru ya isong kunor na hakodi di mama ibala penyaja ni ke jingelang aku akan ai kuble ya i ba Bright Star Marmanyang ibade i kertong jong ke VPP na Maulai constituency ya iba Arden basayumat balong presiden jong ke VPP bahai dan jika bekerja ilahat banyak no bertunjuk ru ya ibarat adil buat ibai nak not Shillong constituency iblawan ban pensingan ban pensai hak ni ka janmit hak ni ka por to ini ai ka jing pakti ka bajam na benta jongki kat bang anang syong ni ngapet ya ka response jongki ngapet kay kabayat ha ka jing not jing perkhat jongki kita nabi kiba ya petrum seneng nam dan brio na bawang kita nabi kiba pun kiba lok perjor wanok lo lasdang kita kiba perkat kiam tipsyu kanlong ka kumno ka taga jingyalang bagi babon na preng jumpi kiwan ban singap kaba ngadon benong Tihak ni ke janmit, kuman cupen itu ialah dia. Ngadi umi bon, lingdo, ini di jatuh datiang dah mangi ai lingdo. Mensyua ngai syong asa ang tiha wakanton. But nadia nung tu ngimi na wakanton ngimi ngilitsa na siya maupun. Namar bahawa kanton jenjar palat. Dang jenjar ang ada mentah mopat. Awanam. Dan jenjarum. Tengi hapan mi nawakan tan nomor berjenjarum pula. Dia nawakan tan sya maupun ngipoi sya nongun song. Bat mentangi dan ngisong isa ha nongun song. Dia kan ni ka jingyat lenti jonga. Bat kani ka politics. Mentangi ngadap suppose ni tek. Ngajoin ya ka VPP ha ka suppose terik. Jom kelalingkot, bat mentasi kerja apoterik kunta dan sibosni. Hing habang awan sa kaning kasinong mopat, kidan bun kiba itu enga, kidan bun kiba pediang sumubha, kacabalet ngayo kasya, ngayo kumta ko ngayo banya keren ya kana. Bat kacabalet kumanya pensyai na doon kibuni kiba ong ba lami Islam pelat. Lat di report, tegi ya kabang la pensyarum pia puluh. Hendai pet serum seneng jumpi. Haba ki babuam ki ong lat di report, kumno kan uniu kandidat tang sponsni wala banwan ra hadu kat ni ngot kibril ban syang ban singap. Ya ka ai baudon ban ong har ni ka janmit. Tang sponsni. Ngamde beri waladan lupa politics ngampak jubun ino ngamdon nangyalam. Habang awan siya ni siya maupat ngamdon nangyalam. Ndai da kajingalam jung ublay ngakendu ikibri babha kipen itu nga kialam sharum seneng. Hakapur bangil ada penbena bangan sayang election. Ante Smith. Apa yang nasyang Akhir kata jenggot timpukat. Ang kata banyang election dekat ba sisa. Namar ngayang election from kisa. Ngaliwa si kita gibril, kiban tray na benta joma. Ngaliwa si kita gibril, kiban long kung haplan ikran nakin ng way kidalal mo ila banong. Ngaliwa si kita ki election dalal. Kiban yalam dan triple kalau kau ha, kalau orang tu kata jingmot, nayeng siapa ni? Kumpa pila amut kupi. Tambang orang sisian bang la decide banyang, sisian bang la yo kata jing pensai ulay banyang, anyang baik. Ang ulay unsap telu lenti. Tangkum lesai la dan performance step nama opat. Halo. Natrai pitep langkang bandapan pau keteng. Sa penpau pat namar kibun ti gini kinong kuay ni ka constituency jungi
Nanti enggak sakwai boleh berha. Betul. Lawan yang lam yang sini la penicu gibreu gumta terter. Ha katai kowe kesngi lang tangan mopat pelong. Don kam sana pentor. Gumta hi la dan bafun yang ana pentor. Lafun kita gilong kumen na pentor gifun yang aki angsa. Nilalang penyat yang lupa mengi na mata jumpi. Dah kalau biang kapur yang sakot ipi sa pelong pocket meeting na. Tinggal ada pelang pocket meeting lu sebentar. Sebentar ya yang lu ayo. Nang tang upat pentor pelang. Tang don kam syu sana lang kerding sana siap. Tang don kam sana napulu naklop. Tang don kam nanong mensong nalung pira nadong kamon nong mensong di kapahit bakabut. Bagong taman kasih man lakapur kisudan mi kibriu bakendu syarum seneng kisuang ba mi bon penyeng election mo di ano nombor jumpi mila pen canvas lupa ya pi meta habaro kiniki don jong gani ke konstituensi jungi kila don kita kibriu kila kibala nang pen canvas lupa na benta jonga hato kata kam demo kam miracle katakan demo ke jinglek pela ke jong oblai habang ay kundu mai kibreu man kasni ngale chayau ru menen ngale chayau la kundu laingot kita ki longkumi ki badai na pentor kyang obat ni kemen bhawa phil ayeng ngila nang penkeren na benta jongpi ngale chamat pran na kundu laingot ki kena samlang ni nang mopat kyang ong kemen bha ngila don kaliang jongpi ngila chani sa dreamland Sturu kundu kat sabayat meneng atang wan di sini daga kaliru badan kibreu na taksi kublai ba pilayen te perkhapi ha ka konstituensi ka bangi ong baka jur ba ka jingthe bisa kum kita ki jingle pela ule man lakasi kibabun ki kaliana Kiang balai piang election, balai piang mentang, balai piang ha kena kenti, but lak keluar siapa pelat. Kumbal apa tak mana? Hato ngak keluar manga, nel aslam pelat mengibaro. Sanpau telik isnam layat. Kumbal piang ajingnya lenti jong gini sanpau telik isnam jong ketiga jelam Meghalaya. Ni la shem sibun tili ki jing som si ki balawan na ka jing ba miat bet ya renti jong kesencar khadar ngam kwa ya uni upat ba on klat ke balaja tang ha kini ki khendiat banai ha mukro balegan kadan ka to ka jing syaksiat iki brio jungi ha mukro wala ka mukro kamdai kata ka disputed area balegan hati ha icha mati lasa penyap ya ulur syahim nyuta ubadi udol senam jungi berhadu menta ya kita kibala penyap yu dan pelat latlut wala ki ladon ki video evidence ladon ke video balegen kita gilang mat dadangi pai sakatam motor Balaikan hadok mentai untuk motor untuk lak balai ai. Balaikan ni gitu gibreu besar motor lahap ban pensna yeng dak sarkar kata mengi kitrari trai muluk. Ngidang hapan sa wai ngidang hapan sa ki yeng bejot bepai. Kat bai gi nong wai pat asna gi bagi yeng pakidulan. Balaikan Belengin bu kum kita gi jingkeli. Belingin kelia kita gijing keli. Mencem senam habau don tahu iporok joma ulah kelia ngau ang balai pemiang election no. Mentang. Nanga subiria ka yu ngan yang election ngan yang bet hak last moment. Jauh kelia nga balai. Bang namar bahat ke last moment kipat ba kilak kedang. Uniweru ulawan ai bisa, uniweru ulawan ai kitiar gitar, uniweru ulawan ai kania katai ulawan kular, ya kata kakam kajam bakum ta terter.
Ha kata kapor bapat ba unang syu banjit yano banjit hakum kata kapor ngan sami. Bat ngan saya kum. Ya kata election. Mentah. Kembali ang iba ardan mana. Himday syu ban smobit. Kaba pisyam ya kata kapisa. Ngan batay pi balay himday ban smobit. Kami manobo manay pisay pi. Uyang na ka party yu. Uyang na ka national party. Ne uyang na ka regional party. Ne uyang independent. Lada udah candidate independent uang man ay pisay pi. Pihak di ban smutu waktu candidate independent leksi usai kata kapisa na kulala jo ban ay pi. Naka umset ka baula kamay. Tes mobit kan si mereka kata kapisa jo ban nay vote yu. Hindi kini ki candidate ki bawan sapi. Ki bawan actin. Bawan ay kwa, wanay star. Ki bawan ay sniang. Wanay jimbang sniang. Ki bawan ay kalandar. Kiyang ni ki party yu. National Party. Dan ang isimi ko Congress. Keladan hakabor mentala kanusnam. Palat sanpos namam. Hagita kisan posnam kadno kapisa jong padba kalarung siya plating ka jong Congress. Mental daw din na ka BJP. Di National Party yan. Kadi National Party. Kadno tiligi scheme. Mental mo no permi ya kani GST. Omde BJP permi GST. Nakadaw jong kani GST. Nato isini rumah pitir, isini yung pnyang ay pihapsiw ekstra. Manlakas ni. Dia kata kawan ay kata kapisa, baay bay kalandar, baay bay AAP. Kamuan ay tay GST jung pi. Kamuan ay tay pisa bay pihapsiw ekstra manlakas ni. Nadangi keranya ke NPP. Ke NPP ru kalau ada ke National Party minta. Ke NPP ke orang ke sarkar kaduk, ke sarkar MDA kaduk, ke orang ke sarkar MDA kaduk, kamla ban tungkam tungjam ni ki kena samla, kamla ban tungkam thongi kita ki pos ki balat, kamla ban le kumta. Hana namar ba kam dan pisah. Pilai ini yang itu ki rally jong ke NPP. Pilai yang tangga stage tu. Tangga tu screen na din tu katuba pau kadur jungki tangga tu kat tu aspa sanpau tangga ni aspa sanpau ki hawai tenang tarakat katu jinghe kanu put katu teken kai aspa sanpau tu badi kitu ki ken de ki kenta ngangawan ban batai sapi bang su batai start ngada tip mentapet Dadang ipin saya kini ki office ru, lagi ki office, jungki, yo pisah naik kan mentah office, mentah haba kini ki parti, kaong bagi MD government keduk, ke NPP kaong bagi government keduk, menunggu penyiat ke government MD ke NPP, kade ya, mentah kaong bagi keduk, kumnukan ketum kurtong syat hi Manipur. Sa Arunachal Pradesh kadi ka parti nang ni kayo pisanay kalum pisanay patmentangan pensyai baharu ipi syapang kani ka illegal trade syapang yu doyo manang ikran kumno mangi mido nang na kata ka jeng long illegal jong doyong kunong ini dong. Abang ni ulang illegal. Bursing ilaw daw yang itingin din kita ginaw ki badan pardo yung eka kamta ini sini. Mereka kata ba. Ngan batay hikum no. Habaw ni daw yung ulang illegal. Omdan jingken jing dia katno ni daw yung umi sabar jong kajala Meghalaya manlakasngi. Omdan jingken jing dia. Dia kani kajing bangdon jing kanjing dia ka badai badio na kani ka GST ka tax kani kale chanu kale chapla jongnu
Hendai lada uni doyong ulang legal. Mana peluang illegal? Kadang-kadang sorkar tu ni dia lembaga NGT. Timur bawa ke sorkar orang ni ikut pelan yang ni doyong belum legal Kadang sorkar ni kuat peluang illegal yang ni doyong. Lada doyong ulang legal ulang kumno. Sibuk. Lada R.1 crore uni doyong umi syabar ke jela Meghalaya man lakasni. Nak ni ke GST ke baki collect kadai benda saupun rew lak tingkah. Kata ke GST, kata tax saupun rew lak tingkah kalet sya kamang tingkah jong ke sorkar kan. Lada utau long legal. Tekanya kan hapan share ke state baka center. Mar kendai persen. Kemamut R pulai lak tingkah kini share. Lada R pulai lak tingkah kawan sya ke pelajong ke sorkar mangla kasni. Kemamut ke sorkar jungi kalau ada sepat. Ke sorkar jungi kan lah kan. Bantungkam tunjang yakin iki kena sama. Balai kena ikai ki hamni sa surat mangla kapor. Dei na kata daw. Namar bamdan sa, balai dan pisah namar kata ka arpuailat kata ka di badunatam ke mga syubatay fi. Kata ka arpuailat kalet bet sapla jongno re jongno kamlet sya kapla jong ka sorkar. Tiba kamlet sya kapla jong ka sorkar, kani ka sorkar kamla ban penmi poslu. Meta kumbabi. Lingba kini ki RTI baper. Bala ai do ba desparsingru. La pau syai bagi don sibun kali ki pos ki balat ki department jong sorkar hinlai kim tungkam balai ken kim tungkam namar bagi ang bam don pisa balai don pisa namar kata ka arpulailak kalet chapla jongno man lakasni ni kwa bangin wanra ken kata ka jingkala ni kwa bangin wanra ya kata ka jingkala menta Kidan pun bagi beriu ki bakan thok kumne kumtai. Ngamor weng am jusngowi ai bakan thok, tangla ki kan thok kumne ki am. Tei te. Usu penon kami kini kena hikai, kenang ba unyeng election ni lade. Ya lada ngapin saya kan no ba kumne kumta kinom suku. Ki menta jamian kan am lada. Ngapenon kam sisa yang kata platform jong kino hikai. Bangan yo penyeng election ngaku awan pentep sapi mentara janmit kolong ba nada kolong sisa kong taru kinai kai LP nak hat hajar katulop si benai mentah kira kiu saka khat prajar tingka kinai kai UP nak khat ri hajar tingka kira kiu saka ar hajar tingka kinai kai secondary kira kiu nak ar hajar tingka saka ar kundai hajar tingka Bat kinoi kai higher secondary nak arpuso hajar tingkah syaka life mulai hajar tingkah ladang penengkam ya kata ke platform lu bangan poi banyeng election ni ngalik bakalayu prajar ngot kinoi kai hakani ke jela Meghalaya ki kiu kata ke tulak ri hajar bakhnai hajar tingkah manla ubenai nak kata jong tu ke jingi ki jungi hemtai kinu kan kita ki jingale bayo ya kata ka jingjob kino kita ki jingale ki bayo ya kata ka jingjob nganga dang kwa pengan punsya sopat ba mamba wat habang ayeng nang ni na bar jong sekretariat ru habang kaang nang ni na bar jong sekretariat syate sapo jong sekretariat ya kita ki basyong apo jong sekretariat ngakaang saki mama pidai banai ya kata ka hok jong ginong ikai kadu ki hap aman pendam ki hap aman ai kat no lele ladang adon hapok jong ketua sekretariat sindon ladang adon hapok jong ketua sekretariat ki ke bangala bende ngan batai ti minta jamin menta ningkong kimat kibang bu ki objectives ki mga ong nabenta ka jingyeng election junga kalau kami kabaning kong kalong nabenta ki kena school bar kinong bela balai ki kena samla bat basaw kinong hikai private ladang ipai chua ya kini ki kena school baning kong
Ke Government of India kalau ai free education, right to education, RTE. Badai ben pelat kata balik school nado class 1 hadu class 8. Hadu ka don mo kata RTE hak ni ka jela jungi. Ka don mo kam don. Menta nado class 10 hadu degree, ngathong ni class 10 hadu degree. Bangin ai free education. Baleng kulara kani namar kala dan lupa. Haki ar benta jong ka scholarship ka bangi kot scholarship. Mentagi scholarship dan artli. Arjat kawai kadan kan state scholarship ka bangi ang ka umbrella scheme. Ka baar kade ka central scholarship ka bangi ang ka pre-matric bat ka post-matric. Uway kena ulah kan apply tang kawai ka judge scholarship. Kaya ka bangi kuawan honra. Kalang bayar kini ke scholarship atli ya ka ba day naka state minam issue in the form of scholarship ngin penkelano sa kaedit kabamut bangin ya kani ni abe direct sa school kini school gidi ban ai free education ni kini kena nomor na kini scholarship kalong kuno kami sibuna kijing tu jingkem na kini scholarship ningkong ukana ban apply scholarship hana habli le affidavit chua by affidavit katno bali le lawyer sanspa si ajar tingka banlong kumno banyo ka income certificate ka bathop ka income certificate ka bathop hajing si siya khuna bandi banyo scholarship datang hapo silak sanpo ajar tingka banyo ya kata ka annual income unyo kanya kanya Hendrai gile kumno halile affidavit chua. Dadap kata lalada bile affidavit ni khuna hable sa cyber cafe. Baun pha bantep ya kata kakarteng ke eju untuk cyber cafe. Kata proses baar siu pisabiang. Proses balai. Dalada kata onlet sa school ban verify. Di balagan ha verify ba uniu khuna udai na kani school haba uniu khuna lada register de bagambus. Claim register bak embos unumnya admit card. Di kumnogan kini ke education department bak embos kita ilala ka jam. Menta gidan ki kena bayo scholarship gidan bomyo. Kani kawan naga hakador ka bakhanyo hajar tingka bat hakador khakhnda hajar tingka. In sa poi shushu sa new kuna. Menta ngin poi sa kinong belah. Ngangong ba kinong belaru kila penduspa. Kila penduspa kini kinong belar. Kumno. Da kabangi penkelai ki skill laborers. Meta kuma pipet tangani konstituensi jongiru. Habawan ketika New Shillong. Kimi sibun teliti office sarkar. Kidan kan kinong ta tiles, kidan kan kinong ta wallpaper, kidan kan kinong le ikini ceiling lights Kiwan kibriya bana banle ikini kiwan kibriya bana bar ramar kibriya na constituency jungi kimdan dadangi kran le ikini kinong ta wallpaper kimdan hiru akani hajala jungi hawani lam bin jagohti mata uniu nong bela bata ya kani go wallpaper bawani lam na gohti usem kabaduna eru shojar do apojar tingka sisi diladangi ni pha no ikini kena jungi sabar Bakin long skill, nama kidan deh. Si bon lagi skill kidan bangin pa iki sabar limba ke labor department. Dadang ipa tang sanpongo lagi kena. Dakiwan kilanyang mata wallpaper. Kilenda wallpaper hakasis ni lada kisim tam ruksam marsiteng bangta buwan na wati kisim tam sana jatingka. Unogen tau nang bela boyo sana jatingka sisngi. Unogen tau nang bela boyo sana jatingka sisngi. Ndon. Mentala dangi Pedro ya ka jinglong jingman. Jong gani ka constituency jungi. Ngisem ba shibun ba kini ki kena ki drop out na ki school. Mas ngau kya ba ya kata. Balik ki drop out. Namar ba kimla balik school shu namar na yeng kimla an Christian.
Kita ngila benwara kini free education, lada utunang bala, umla roban kersian yung tukun manage school, lada kada ni free education, lalang tu school jung manage school. Menta kini constituency jungi, lada ngipet, ha kini ki arpusan senam balalan. Ni iba kibril, kibaduk, kilanang duk sisu. Ubril beruspa, udah ruspa sisu. Midam dam kini ki kendiak mut kibril, kiba ngidang la benyau. Kibril kiba im bayat bayang ba kini kinong yalam ki jong thi. Kiba la long bril, kini ati kila kiu stomen kila kiu srustai, mapiba. Kiwan sapi, kibendi sapi, mangga sansnem, kiang bot ini candidate jungi, yuan bagi, lang bagi. Kiang, yapi, bot. Ngin ai pi kani ai san spa sia jar aro jating ka. Bot ini. Ya, bisa to. Pi boy say mapi. Boy say. Maki digi boy kan sawai,nar kidi kidalal. Katay. Kini kidalal digi boy kan. Mentang la dai ban penkala. Ngomong meneng, ngom ngim dom kom. Ngam don kita kidalal. Ngam don zero dalal. Kita tangi breo ki ko phone ya. Bang sini wan siapa? Nimdan kini dalal, nimdan kini election dalal. Meta mapi di patwa. Jom kini kapan forum ka konstitusi. Bila di ban kala ka mamut. Lalu tu dalal ulet ubot ini mat let. Mat buat tang tu dalal. Mat buat tang umur wani. Lalu spade, mat dia buat pernah beruspa antu. Mat dia buat pernah beruspa antu. Nala niela beni, kini kijo kibril. Lada candidate jom him betul lah jom nani konstituensi. Busan sedam dan kam le you kan bawan wan rungeng. Oh, Dan kam le you bawan rungeng. Dan kam le you bawan prito. Semua berat sebut mo ya. Lada pila mereka bentang dan kam syu epi bapilet. Bila di beleran bila ciyeng jugi. Bila di beleran dia bapin pai kini kita jugi. Ciyeng jugi ni beliau. Man pendet malah kesan senam. Kita lalu kita di beleran. Kita di bendang kita kajing suram. Apa kilat ciyeng kisam jugi ni beliau. Penuh beleran. Yalah di pilalong beliau. Impak kini ni beliau. Kini beliau ni kirang jenjang langdok. Penuh beleran. Mentah, ladangi pedru, ladangi ya cucu kam sakmat, ladangi ped ya kejumlang jengman jong ni sorkar, ya kini ki basau, mentah syak syo bandrum, syak TV sayo, kenapa keblok balat, kaya kejengmot ban permi kini ki basau, to itu ya, omdei ban saf ya udok usuk, omdei ban usuk ya kalet kawan jong uneu breu baduk. Omdai ban pensok gau new breu bamla ban syong ya ka taksi nang ne siya unsong da ka basau. Kendai menta kile ayu. Kim sya syo ya kini ki basau ko na bakin room stay. Haba ang sya tu new badok umlen da kai siya. Unsong da taksi. Unyo anegen kita ka bay taksi. Kabay bos uploading ka kabay taksi san uploading ka. Kata ka extra live holding ka manuban sale. Menta suki pasuki kumbala batay hamti amadan pulu. Kami ke sorkar kekwa ban kenyot yo baduk hadu ba undalong merau sendan. Kenyot hadu ba undalong merau. Kenyot hadu ba unum non lat syut akumwe ba unpai sakadiang ne sakamon. Kenyot yu. Menta lada unie unongrap unie ubabala umla syu menle chiyo da kabos udah bukan da taksi. Menta lada unie unongrap ubalet dia ya kini gimar marban ni syati chiyo uhapok da taksi kabamat bautu jor ularam nem ular kamram. Ki lada unie ubre ubadok ru babalas ni ulat hat manage hiyo namar ka bay taksi ka aram si bapalat umlet shu manogan manthia di gijor gijak jompi
Kibriu ki bastanda kim jurung sosial. Pismo tu pite pahai kata. Ngamdan kam man batai Kibriu ki bastanda ki balong hi-fi ki ba sming smong kim jurung sosial. Kim jurung sosial. Tiaba mangi mana maki gimla syu balai chayau. Nama bakalarem bala tata bai taksi. Te manusyo kan banon hiyo. Manusyo kan banon hiyo. Balai kile akumta. Balai kile akumta. Kenang ba kinla ba kin syuan tien beja katu gajur napi. Kin bu dor kat pemon. Hatu kamlong kumta bentaru. Kamlong em. Yes. Kin bu dor kat pemon. Hanta pina syu benom em nim kwa bandia yu news ing kata nomor misho tangbai sembaru misho regle kumno happen de nomor kendon shu te kata yo bu pinai kendon shu kata yo bu pinai de shu yo room dan shu bawan happen de ta mentah ki promote ki penya chahmat ban samde ya kini ki kali private balai nomor ki yo no Mentala dah kita ki driver taksi ero hne. Pidi ban smuthu ba mentala ki lasdam shona ki driver bus. Kan sapoi ka por kan sapoi sasha ki driver taksi. Baya ki taksi ro om sha shu ban lechte. Mentala pila bala ha kani ka jing bala jong pi ar pau lai pau snem. Pin bala thamai da kai gen. Pin bala thamai da kai. Mentala bai permit ki la pendam sebab road tax la program sebab pula kat kodon di program boleh license ki penjinjar kat sabangi pai ka corruption sudah mano ban pun bun ki breu ki am politics is a dirty game tangi la mano hoat kita politics kalau kita dirty game ngali ngau politics kalau kau kapan kena kau jebo ha ada kata-kata Hendak pihak kan melip penkena malah kesini. Pihak melip penkena malah kesini. Pihak makna penkena kena pihak melip. Ba pinla melip cak tu penkena man kesini. Pihak penkuat ambil tu penkena. Pihak penkuat. Yang ni ki candidate jom ka BBP pila bang ini kita penkuat penkena. Niwan penkuat ya kini ka penkena. Jom kini ka jalami bhalia. Watlas hapur bakadang ya linti ningkong. Teng apo siye ngasno diaw banga tiap ba kini gibreu wala nga persen pusmutur kim smutur. Teng ale siye ngaduai ngong yu blai ngong nga shwa banga let banga kren ai bor nga banga la banga pusmutur kini gibreu. Nang bakin smutur ya ka banga bangan batai ki mentai impoi sega benta ka balai kata dai na mentai ki kena samla ki youths bantung kam tungjam ni kena samla kumbal bi kani ka sarkar jungi ka pelot bhai ka pisah ha kini kita masa baper menjim snam khasau krok tingka ka pelot ta kani ka cherry blossom festival ka ki festival khasau krok tingka ya kata nga kren si kren na kawai kapor Nama orang ba hajaka ba pinpulot khasau krok tingka ha kini ki festival ki bamre kami balegen pinthongkam thongjam ki khna samla ladangi penkala ya kani khasau krok ban aikam ya ki khna samla Nila ban aikam hadok khat spangot hadok khasau spangot ki khna samla ha ka tulap ka ba 10,000 tingka signai new candidate wan ai bi ladau ai bakna 10,000 tingka sansnam 10,000 tingka signai naslo bangi nang kham ai bun ngi sibun syak ban ya u manu bala banai silak 10,000 tingka ha ka sisla kata gade tang na kinigi kam ki jam ki bangi keren kata harus tingka 10,000 barang de ladai kain suna ka education ka bangi tumu ban ra ya gade free education ka bala dep don lupa baik ke baik kelas 11 kelas 12 jong ki kena entah ka baduna tam 10 khatsan 10,000
Lada kawan kini free education ki kon ki kiti jung pi kila abalet kini ki school sarkar haki school private lu ngau school private lu namar umde nang kita ki kena balet school ha kini ki school sarkar wa yo scholarship ke balet ek school private ki yo scholarship telada ki kon ki kiti jung pi ki yo ya kata lalong kumbani ai arpo wajar tinggal lebeta uwe kena ha kasisnam ha kasan senam lalong silak taladangi ken lada bidang sangot kikun kibadang puli sangot arbojar marwai lalong silak ha kasisnam ha kasan senam sanlak unuken utau kandidat bawan ai starip hi bala ban ai sanlak unuken kau kandidat bawan ai ten hi ban ai ten sanlak tinggal unuken kau bawan ai skop sniam skop Stop you attention My bad, I'm ahead. Kini kijing stop you. Nice smoke here, nice smoke it. Nganaw ipin nice smoke it. Naman kini kiwan na kini scheme kiba pair. Hiru na ka MLA scheme. Dadangi ang buay na ka MLA scheme luto inang to ana MLA scheme. MLA scheme kano arpon san krona ka sisnan. Hindi na ka MLA scheme bro. Hindi na ka MLA scheme. Kita gini ni kiwi scheme. Habang ikran ya koroy kapar. Habang ikran bagi nungan ra ka jingkala. Habang ikran kumno bangin tay la kalaway. Ya kalaway kikon kikti jungi. Nganga ong bat ngayay ong bat nganyay bat na gaway kapor haba pilit hapwot ha kani kasnam alrajar alpulay walit hapwot na bantay ladi walit hapwot na bantay jingsno yaday parlok jungpi tay jingsno it jungpi jingsno jan jungpi na bantay jung kita kidalal kibalawan man kandit kiti walit hapwot na bantay jungki walit hapwot na bantay ladi let hapwot na bantay kikon kikti jungpi na bantay kalaway jungki namar balada hiyak pala simslam Lada hiap dalam simsam menukan benpet yaki. Menu benpet yaki. Menu ben kit kia yaki. Kin kit kia kita dalal. Kin kit kia kita dalal. Tangi kikul lajang ru kita dalal kin nak ben kit kia. Kata om shisha. Henry. Lada ngingi wan hakabor min kit kia na bantay kita dalal bagi kun kita dalal baru nama unong yalam unong yalam tang na bantay kita dalal jadi kun kita dalal unong yalam uban ay kam tay gine gibril giba tristom ayo kan malit penbig bril tristom malit jelar kata si kajing tristom Menta, ladangi pedro kani jala Meghalaya jangi. Meghalaya menta ki khot ka cancer capital of India. Kita mana kata? Cancer capital. Ki babuan tam kini ki bayo ya kani ka cancer kini na Meghalaya. Lada ka Meghalaya kadai sisya kata kari. Kabatik batpait yo balai ke ki buan kita ki bayap cancer. Balai gen Namar kapisa ka bamhok kan bamdu kapisa ka bamhok kam juroy kam jusoy menta pila abang kiuspa pila abang kiuskong da kata kapisa ba pio na ginigi nang yalam jo pi da kapisa ka ba syuto na ginigi padba pila ba ong ala ruspa andai hato pio se kata jingsuk hajing mo je perkhat jung pi Kithon jo bhi dakat, kibam kali la de, balik ni kithon jo ma ki dakat, balik ni kithon jo ma ki longgong ne. De da kada jo no. Kidan Gibril, tim smotho. Kila do no ru kithon jo ki, da ka to ko pisa ko ba kila thiet, ya kini ki bike ki scooty, ya ki kali. Da ka pisa bom hok. Ki ai from high ki thon jo ki sim bani ban kani ban eat pala di pi ki thon jo ki accident na kada jam kata ka pisa ka bom hok ki thon jo ki pa hospital na kada jam kata ka pisa bom hok
Tujuh kiki yap nak bentar kata pisah bemok. Wat hadir kata rupun ke beliau. Yap kendet beliau. Balai kan kerja kumta. Kem kendet beliau. Ban mentah khatuk. Angkor sa mentah besar. Haga bang ong bagi nuan raru kajingkalan na mentah kini kinang kai private. Kinai kai private kumang ong walang adin no kai ad hoc. Berhadian bagi job. Yo kajingjang ngong ba ni day ban kami lu na mentah baru kijat no kai ban ong next ni day ban kami ya kini kinang kai private. Nawar kinoi kai private kide kita kinoi kai kiba yo ya kata ketulok kabarep tam na kedeng kinoi kai baru kamta magani constituency jungi kidang don kinoi kai kiba kamai 8,000 1000 1,000 tingkah kisibna nagani constituency jungi malai kondoru ya kiba bon na gini ki he jong gini ki party he kiba penya ya ke sarkar Wat hadian bagi ada job. Nga ong iki. Peni tang kata kawai ke notification. Dan kantang kawai notification bukan peni. Bagi orang tu ba ya baru kini kinoi kai ngide ban siu tulok at least kat keper kapta income jong ke jelam Meghalaya. Kai kata keper kapta income ngan batai phe. Per kapta income kemot kata ka tulok ke balak kulum lang. Jonga, jong pi, jong new cameraman, jong brio ubanang bestad, ubanang bestad. Baru lah kelong lang kan sami kata ke average kan per capita income kepada hinyau 1,000 tingkah. Kata katum ka statistics yang ke 8,000 parpo. Kata ladang ipek union no hikai pada ubala pelut ya kata ka pisah banlet school ban pentebet Let's sa kabiat kabaram dadap di hikai school arajar lahajar tingkah. Hatu ke Shonghok mo. Kam Shonghok. Tinga nga ong iki. Pion kam tang ban penmi kawai ke notification. Maladap hi penmi kawai ke notification. Mao nga uto brio jong pi uto minister ba Shong ka syuki jong kapuli puti ula ban punan kam ya kini ki ideas jong ki balai ong ai pi kini ki ideas for free. Punan kam. Dalam himnang ru bentok kata notification, ayan bentok nga. Pinang kamtang man sign. Kimtre. Berhaga jing sutur jangan ila bangin warra ya ke jingkala. Haga bangi penkala sunan ya ke embus borokoy. Ngalas tay mabanga kendu ini kongamperin ngawa kongamperin pilale bakala. Habab penkala ya kaniya ka embus matrik babin ai ba survive mau pilale bakala. Habab hiang bau niu kena ula ban fir kamat nya saya sudah ban pas. Balik kelas 11 mau pilale bakala. Mga balay pili ya katu, mga tip, bab ikwa bab penkiu, ya kata literacy rate hakajilla. Mga nray lada pipet, ya kani kapas percentage nakawing senam kalapang yar, mentau senam tang 100% bapas, wala ladan best of 5. But mentang ngong iki, ngong pitmu ba pinpenyo kamyo jam kumno kanyo new kena jungi haba pila wen na kamats kelit pet ya baro kini ki exam sarkar ki bodon umdan kawai ke exam sarkar bomdon mats mentala daw new kena ui kamats tang mensupas metrik ulet apply ki kam sarkar ko per ulet hoy untuk test kidan ki mats samto umdang men solve tip kumno bale kumno gen new kena ula penyo kam kumno kan kinyo kam ki kena juni habaya kata kabalong don kam adu kata pila weng no lupa na dun school pila weng no kumno kan yo kam yo jan kajing tungu jong ko BBP ru kadai panwan ra ya kajing kala ka pule puti bangin penkalai ko conference of ambus ngin penkalai kini ki syllabus meta kini ki syllabus ke bala handai na do badang school ma mensyua me hikai ka jok syllabus minta Kiba ngapuli na do mensyua na school mentar ngapuli gajo ngahikai gajo dia perkat hi la si post nam tam
Si post nam tam ayat. Hikai ya kaju you kena. Hikai kaju. Ihap day bangin perkat pemai. Ihap day bangin pengkala yang tak rukom terekam. Kidan bon sebut napeng jumpi. Kipalawan hangi tang mencisngap. Kibawan hangi ladon lupa hang cimot perkat jumpi ba pilet buat yung ni na pilet buat yung ni. Ngam dani ban ong ni pi. Jet kat ba piman. Ndai syar pinjet da perkat. Ba pijet ya kalawe jom ki kun ki kti jom pi. Kila benong ki bon ki breu ki oyenga. Ulai. Dang yang first time. Dalam room ilai sayang dia tang pau kerteng kamieng ban pau kerteng. Kesal baik. Nganong ka jing sisa kamieng ban pau kerteng. Kesal baik. Nama wala dang yang ban pau kerteng kita gamot yang tang mentai ladi. Kamieng na mentai kiwai. Ladang yang tang ban pau kerteng gamot perkat tang yang future jong politics. Kamieng ban pau kerteng. Kamieng menyeng benyale hakani ke politics tang nementa bang perkat yang bahamiat jama simat ngayeng namar bang sulpo bang idon kam ya kajengkala kabamardo kajengkala bamenta-mentahi kajengkala kabamla banap idon kam ya kajengkala bat kajengkala kanwan namar kat kum kajeng sulpo janga kat kum kajeng smau janga bangingin yo kita kajengkala kanwan nangi kanwan nanga kanwan napi lada de hakini ki media ru kidang shumi man hakani ki angana ki ai introduction kumne wala uba mi bon ula ong ba ula bakla banjir constituency ngakam ong mga bakla jir constituency kamong mga dada pipet ya ketu ngong ba wala kibril ki ong bangala bakla jit constituency wala kibril ki ong penjana kan kita ki wala kibril ki ong penjana kayak kata politics menta na last time bang kenduri ba arden ngala penkhe lupa nabenta kalashay penkhe lupa mentala ngalelot ki kambar khoi ke social media account ke biang lada page Instagram biang Instagram khasan hajar mut ba follow ya la biang page YouTube adalah kacau YouTube channel sana jar YouTube la biang mentala engkau kijing pen benala pen benahi Yiki ru mentala dangi kan ka Facebook ru ngalabu lupa lai teliki account. Sahak kawai melelai penangkam nakane. Sahak ni lihat nakane. Bala sahak ru lai sin. Ndai yo biang. Ipen kre lupa. Pen kre banyale. Bat habani ale ya lebet hado bakut. Ramne job umpher. Handai kajing temui di banyale banjo. But amdai mamayeng election. Nabanta bantiu spa. Hai ketulap jauh MLA mentala puisi laktam. Tamba ladang ayat hui pi. Ladang atristam ayoi ketulap kumbayo ketulap jauh MLA. Menta na sekolah pulai hajar tingkar ketulap. Ngasim tuition. Dan lai pawmut ki kena ngasim tuition nga try adur rasan kawe kasyo nyo wajar tingka man katayaw gidan nga try ha all India radio ru sausin ha kasi benang iyo duty nga try part time nga talk ngadan berdigi agencies repair nga talk and translate nang turu yo pisa kat balik dan kami akan ketahuan hak bandayang election maduspa. The trish tamlay iruspa. Gidan kam bangindan ya kata katham. But habang akran hakani kapor nga ishbon ki kena sama.
Phi kena samla wat hun tang ban yo yak ke ba yo Terai ke kam ke barit kado nilai. Terai tang ba pinang suan. Da pilanang pilala ban o ya kador kat timon. Ha kapur banginang puli masters. Syati si pendicara isti sedekah. Man kapur bangawan sini ngawan syuti. Si penang iya syuti. Man bangawan sini ngalet belanya drum. Dapat yang ngata mikop. Ngalet belanya drum. Balik belajar dong kita kibri kita lihat kita kita sekolah sudah berapa yang mana mana kita lalet iyo mau lalet masters muta kita orang ini orang em coba kita urut kita lingo kumno kamdan kat kam kabaret ne ko bahe pidan kam makin kebicwa kumno makin terai pensya por ni nang sekolah nang yang ikrat kumye ladang akran kilar kilupa yang Menta tambangan keren no mayo sa. Ngala hos kini gisyo repair. Ngala poy le baro ki district. Wa chagaruru ngala poy. Tambal hos kini gisyo. Banda syukran ni labiang. Dabi pet Instagram jo ngala download ki dor rumboy baru Konrad baru Kermen. Download pol baro. Akan do. Basya ni election kawan ki offer repair. Tetapi pismo biet yang kami pikir ini, tetapi pismo biet yang apa? Ini lo terlalu besar dia, lo ada. Tetapi pismo biet, nado beki macam senang. Kiwan menterwanga, kiong katno kedor jempi, ngawang kedor jema sepak turun tingkah. Aku tu kapur orang yang yaki berkenai kai. Kita beli ngawang sepak turun tingkah. Namar sanspa krul tingka kade kata kajing dawa jongi ban Aisyah ki nong kai baru kata kade kajing dawa jonga wang ai nga sanspa krul tingka tangba ya kening sanspa krul tingka jonga pia lami kini noi kai baru khot prajar mut kan menyaki hago to por menyaki noi kai ro mendai baru khot ki noi kai ki bawan Mga ongi kita kini kai ki bawan, ki basam tu ban siap inga. Mga ongi ki nga ngi yen ngi bangin yale. Tang na banta ki kon ki kiti jongi, ndai na banta ki kon ki kiti jongi tu ki bang don na kani ka poru bat ni. Ha kani ka poru ma ang kaju. Ngi wan hangne bangin ya support, bangin ya wan ra kata jingkala. Tang na banta ki kon ki kiti jongi, ndai na banta ki tu ki kon ki kiti. Jong ki tu ki bang don ha kalyang jongi. Ninyale na banta ki kon ki kiti jong kiru. Namar ki kon ki kiti jong kiru kidai kado kasnam jongi hi. Ki kon ki kiti jong kiru kidan kata ka hak baken yo ya kata ka jingim ka babha. Ki kon ki kiti jong kiru kidan ya kata ka benta ka ba kidai ban yo kong ba yo lang mangi. Ladai wanra ya ka jingkala. Hinwan ra eka jingkala yaki kon ki jong kiru bat khado mene kumbang la ong yaki ngila hapan mi na kani gasnong mopat namar pala jenjar pala hagapot insya village school chadu all since ni hapan yeng malet pan up shoy gitu kiten nam to ang tay ha kintan ndi steng step kami ngila yeng lai pan up gitu kiten Papa nang stesi yang pendak kita kiong dalam dia pun pendak sakot nang papa ada dangret mensyuang ila hapkit do star ngaban let stesi wadu ep ngab let stesi wadu jau hawan sini shall hop bangin wan man kit yakni ko namar bajinjar ladang ipet haduk mentar nilale ayukan yang kiong Nandang ikwa bangan syai pi baka jing temu jonga kalyong bangin wan ra'ru ya kata ko hakani ka sino ka ni constituency brokoy makwa yang tinga wa jojo ko wa do yap bangin dan neki bangin snag top bangin supply napapa kala biam din na ni constituency padatan snag kita Midon kam am kinong tray, ban pelium, ban kamong, ban snapan,
Ninyo ani kita kinong trade nang ni kan. Nang ni na constituency jungi. Mentala dangi ang inyo bisa na ibn snaya kata kitab. Kidan ki central scheme. Mentala kawan ka tukar JJM. Kidan ki state scheme. Kidan ke MLA scheme ro. Dan ke MLA scheme ro. Mentala dang ikan ke MLA scheme. Dadang ikan tang ha kador kaba 8 crore tingka. Kemuat 10 crore apa ho bersnatop. Wala ngamde kontrak rumah tep ya kata. 10 crore apa ho. Ni dan kami kum. Menta menangi pi wat kemen. Ya kini ki ki bawan kini ki JJM KK. Menta bila ban kemen pi orang dan kam syukur lawan tu JJM. Habawan kini JJM. Kin sadrel am na ini. Kin sadrel am ikni ko. Haba drel ya kani ko na po madan. Kan jayo ko to madan. Shathi selingkin ki babon kini kinograp ki bangrap. Mata haba drel ya kani ko namni na po kan jayo to ko khnau. Kanong syong semua syo. Haba kata ko wata tibo kala long disturb te. Kila kan kini ya kata jingdon joko ko khnau. Kita kinograp kin jayo adien. Ila syo bantong yang tu kakno kom sbo syo ni syo nginden ni kini ki ongan ki bayat ki badan ki kelong kumbang hapor belara pipet hapor menginat intes sekretariat ngin thonggen je gitu diangkat ngin thonggen de kisit menta ki babon de ligi jaka kilas dang menthong de kini diangkat kilas dang menthong de kini kisit ha kini ki kendang kencrat badan kini ki tolong kenang makan ne tu kani ko ni dan kamsa balada gitu tolong kini sasan post nam sasis pas nam kamut sasan post nam sasis pas nam kini ki kun ki ti jungi kini yo am ka kam ngajam tu pati kini yo am do mas ko di malakasi nalada ni nim poi bangin perkhat jingai nim perkhat ya kate kalawai nim perkhat ya ka ei ka ba kate kalawai ka don na benta jungi ni ngin ksi hi la ki jong ki kun da ki ti jungi ni ksi ki ngam kwa bang ni teng ha bang apet ya ni ka snong mo patu nanang dong na ya keren last time bakini ki dan tu badai ki jak pumru ngam ki yeng sini mo pat itu nak hamanta ngam tama kenal kini ki yeng sini mo pat ki sedang ban internet deh kapor bakawan sinot tinggal na tu ko te ya dia jakam hangom te ang itoy lang tumi ay nga PC nga mo lang di ba nga si nga kadeh ka tu ko por ang tan mga syukon mau mga deh ka tu ko por kawan sinot ya gidon kata kajinya dia tie di Jakarta tay te ni hindi ban smotor sakaway hot kani shalom badan itu. Hendak ngihap dia perkat ya kalawai. Abangi ang perkat ya kalawai ngihap perkat ya kalawai ya kaboro kilian. Ki jaka putaru kide kaspa kajongpi. Kani ka konstituensi jungi kumbang asyid ong. Kade ka konstituensi ka baru spa tam. Menta dadangi pet syarum syeneng. Pet kaya ka ya kani ka yau ka hat se. Mensyua ka yau ka hat ka dane yang ti hemot ah. Menta ka yau ka hat kala pai sini. Ha sau sau. Sau sau mensyua da wan menmiet ang ting. Nanien. Mensyua si ong pun mensyua sa sau sau. Por mensyua. Por nginang ret bunyi. Dai pet menta ating malay chamat ndan breu. Kadon ka jingkelang haba kani kayau kahat kala ban kala namot sya sau balai kani ka sensyar khadar umlak ban kala nilak ban kala ban nilak ban kala haba ni trailang mga bat mapi ngam kwa pengalong tau kandidat amba pinhap penwan siyang jonga man kasngi ngam ko aman langgum tahu kandidat balai pidang haple ciyeng jong tu kandidat ubala job arpusan senang pila ju clear lah dia kata jing clear
balai balai cimdawai rodang hablet kedua itu kandidat balai ba pintiet dawai pintiet kot school kun dang kam melet kalau namar kuningan namar ba kata karukom jompi kam bakio wat hadian arpusan senamro kadang sah hajo Hendrai tang hapo laisnam nilala nyinla ban penkala ba kan long kata esensial kadar ka ba khamba bane kita ki arpusan ba santos nam ki balalet hindi macet ya ka presidia macet kuno kuno mentaru dan ki ba ki breu ki kontrol ba Ukraine perang pelat ting ting Ukraine perang Hakran hapor badai ban perang mental ada ngilet banyadat scheme di sedalhi ini akan berudah khasi nakran dakhar umlat ha pen kini gi minister jangi badan mentase hindi rumlat pareng rumlat khasi rutulun kaba epi mental ada ngi ongi habdai bangin pediang de habdai bangin pediang Kidang iba kertong yang am dengan parang kalade. Ngaku ama baru kenang mengkiran parang guna. Ngaku ama baru ken kamang mengkiran parang kambun sya abanya na. Namar bangi hapan pengkre ya kini kamentah. Na benta kala syai. Ya ban pengkre ya kini kikun samla ba mentah. Mentah ngadang samla. Ngala bale kat bangamon. Ngala ban kiran kat bangamon. Ngala ban kertong kat bangamon. Malaysia dah meladun kun dan ketingan lucu saya. Aban perkat am gini kun keti jangan. Aban perkat yang galak jangan. Aban perkat yang family jangan. Amla siapa leh keluar. Mentara ada dua kabru leyu. Waktu nak gawai. Nang anda you last time madam. Nang balada miyo siapa leh thai yang stu ke kamru ngang leh di mesin nak butuh para jangan sti seboy. Leyu, barden ri masih ngaruman ri ngayo wan pantip sibo na barden baladang ikan ya kamasi sagawai ngan oipi kiate man suku baga masih sisin ba kala kun sansin kato kamasi kala temen bata video kala tat namata gitu gibadi masih But hadin sansian katuka masih kamai dotu. Dada kadega masih aidotu. Menta santam raya jam. Ladai bandino katuka masih. Raya santam. Ladai bandino katuka masih. Hindi ka jeng ketua ino. Handang ikran mispang masih. Medan kam mangindino ya masih. Mangindino daw masih lor. Mangindino daw masih lor, masih balak benlor ya kali kakaba. Masih balak ben IP ya kata kalawai. Masih benlor na bantagi kun kikti jong bi. Masih balak benlang kata ka jingsan na bantagi ni constituency ka badam. Medan kam bangin wanra ano daw masih kumai. Tang bangi pada ngimyang na ka BJP, ngiyeng na ka VPP, ngiyeng na ka sur jong patba. Bat ko mga ka sur jong patba, kalau ka sur ka jong belay. Bat ka sur ka jong belay kam ju thok daleleru. Bat nginya trailang, nginya penhalang, ya kani ko constituency, ya kani ka ri. Bat kajat benreu baid jongi ini keren be kajat benreu wala ngide na constituency general ru leyu nengkong ngade ful du blai baar ngade khasi bat balai ngade breu bosmutu yikiwe mi habde bosmutu ru bangi dan kam yakini kiwe kajat benreu ru nambar bakini kajat benreu ru kila pengem ya kajat bendel jungi haka we kalyang ni haka ar kalyang nama ladangi pet haka kai pateng ni don kam yaki ladangi pet haka yo ka kwadu ni don kam yaki ingi don kamru bangin buram mar kalyang yaki
Ndai ngim dan kam bangin chu le men le ban it. Yano. Ngidon kam mar kaliang. Ngidi man smopo. Ru ya kata kawai. Bangan ong sai sisien sya bangan penkut. Lada ni ki kasi ni kwa bangin kiyo. Kasdang na rempai. Kumno ngi penhe pensan ki kun ki jumi. Kasdang ro nam rempai ladang i Kenya ka Yogurt. Kasdang na rempai. Kali ladi. Kumno kan ladang i Ken tangi kini kidukan sya. Kibadang ha kini kapsar. Ladang i let isya kadairi jong new way pat ujat bendreu udie ha kitu ki por khamin shwa udie saningka. Ladang i let pendisya ha kidukan jong ki bapnya ki kasi ha kitu ki kapsar ko. Shpo dingka. Uto uhapan siya wayway ya katudukan sana jardingka. Ulet siya uhap siya sa wayway yang sana jardingka. Shpo jardingka ka wayway uhapan siya. Ulet ang ganingo ka business. Udi saningka kasya katarula ang penyakit kayen kesan. Dan siya niya kali tayo ilong kumi. Ngong ko na baligin gini kasya katukan yung pi karempalan. Mga baka di katukan yung pi yan. Kemudian kamu mensir wayway, yang pikun, nyayo syuk larem palat. Tengah orang iki, mau nana kayeng bisa kayeng ke jong le, pisang way, yang kayeng ke jong. Tengah ini nana apa pisang kayeng jong, dan kamu sir wayway, apa pisang ke dukan jong, dan kamu sir wayway. Kemudian kasya dukan jong pi ke kamram mana kasya jong banang tay. Lihat di bersuatu Tumuru bangin punya Betul keting kala kawan Kublai sibu dia keting ay mensim jopi Kat ni pelawan Tang sipau telik isi Balapan banaya kataga Bangan yang election Kat ni upat ba uang Kani kadai kajing perang Jong kajing kala Bat kajing kala kawan Ngan ong Kumbang ala pasyat macam senang haka parang. The fact that you are here, it means that you want change. You are ready for change. You want to see a better future. You want to create a better future for your children. You are here not for yourself, but for your children. You are here for the people that are going to follow after you are gone. You are here to make a difference, and together we are going to make a difference, for we are going to transform, we are going to restore, and we are going to change the past, and we are going to create a new present that will prepare us for the future of our children and of our grandchildren. Tong inyelet hapot hakaring asnam arajar alpulai om tong namentaki kun jongi ndai namentaki ksil jongiru kenang ba nginla ban pende pensa ya ke ba umen barem un nabanta jongi ngilam ki khasi nginyaine ki khasi bat ngin om du jat ngin yale kat bangi damdon kata kamen sim hapo wadolo jongi Kenang ba anda ngila hablet na kaniga protection sin kasni nginam hab banlet bat kajing bunut bangin ang ba ngila don tegalat haba to kasni bangin ang buncho bangin ang longsho ko gitu kidalal nginam longsho ko gitu kidalal bangin ay pendit ya kini kipat ba ya kini kidong songsnong ya kini para marjan jongi ginam longsho gitu kidalal tang na banta bangin kwan simat ngakiran direct mentai gitu kidalal kibadan hey ru What long show kita bakwan simet, what long show kita bakwa tangyala de, ndai perkat nementa kiwai, ladang adu rum lalai, ladang amjo rum lalai, ndai lada pismo tu, ba kalawai jong kikun kikti jong pi, kidan ha kikti jonga, ngakanere kanega kikti kamon jonga, share kikti kamon jong pi, yes no kikti lang bani, batong inya buanra ya kajingkala. Kabangi nila bangin ang hadin habut. We are proud of who we are. We are proud of what we have created. And this year we are going to create history, and we are going to make history that no one is going to forget, and everyone is going to remember that Penpor Ongkra constituency is the genesis and the birth of a new
political era that will transform and that will teach all the other constituencies what it's like to have a leader who cares, what it's like to have a leader who wants change, and what it's like to have a leader with vision. Thank you so much. Kukulay Shibun, yapi ba Mebon, ya kapalay kajing pencai hap yang jengi laban ni kapor kabamenta. Abang ayo abang pet yi kipat ba ya kapikila sngap laban kena jamit kabamenta ya ke ba PPI kajing keren. Kade ke free coaching. Namar ni gilong kene kisnap ha. Ban perkhat ya kalawe jogi khun. Ba kemtu ya kayeng kasem ke jongpi. Ba kemtur i khun samla. Yo ya kajing syai lamanika jamit kabamenta. Ya kalawe jong kajing im ke jongpi. Di nakaliang ke jonga ba kemtu nakaliang jing ikom kinong lam de kesinong. Lamang ni ke jamit kabamenta. Ibu ikintien jing ke khu kerdok. Yai men siam ya piru ba pinangya nang ni sakmat ya ba pinyai ya gani garanti ya ba mai ya jing pencai ha ki sinong ki jongi hapok ke pentarong kra constituency lada u blayu ijit sisa ya pi ba long nang yang un pun poi sia ka ta thom jong ke jing jok ya sasi sien ko blay sibuan ya pi ki para nong song sinong ya ka ba la pelai lam jong ka por ka ba kol bat kasyong happy kun kinang syang sinong ya ke ke ba pilayo ya ke ting pencai laban ke janmiat ke bamenta kasyong hakaman ke bala indut wan nakaliang jangar ngamlong la banong bangang pengbor ya pi ba pinhak banjir yano henry kamon ke bala indut happy baro kun kinang syang sinong ya ke ba pin perkhat hakini ki kinyat ki kisni yano pi ibet banjir Balam nong mikmat nakane ke persoalan kra konstitusi. Ang ni ke por ke mentah ya nagalang jaga sen BBB enton chu ya ban ai ke jingkran yang re nama ni ke por mentah hapling jaga jingkran kublai sibuan ya balo kibadan mentah lama ni ke por ke mentah ha ke bangin to Damdan berbedang kuat bangkren, teknang bagan mesin kepor, midan hapeling gamiat ke bakriat, ke soha ada biaya ke jingkran ibalungkot, kenang ya keba ginlang kenang bangina berpenwa no yang digejinglang laban nika jargiat ke bamenta. Dorong ba nang sinong. Bat unjuk ini kira-kira. Bat khamtamya baro kibedan sunge barak sodong kibele snap ha ya de tikrar jom indu kide kare lagi yang akan nama yang tikrar pure ke sim kata balai ke sim kata Namar bangadon ke jinsip malung mga namday ubreo ubalat skor nadon ke jinsip malung mga namar u kinitiat lade u MLA lade u nong nikmat om day man nikmat tang maka kontinuasi na chubok ke jinkeli hamne Hamopat ni jenjar kane kato Topet mahaki kamput jongi Kibriu tip kita sundem Hadu kata Kisah laman Kisah kedaman Mansua kadai kejala Mai kalaya Mata Lasabi Lalu lasabi lalo Kiba pikiran, kiba doon kita ka, sakit mo ka ka, kihamot siyang lakitsan. Saktot bain, salabain, sabambain, sapanyabain. Hato kinumikwan jogi, kiyamale, lane kisarkar, kidainem kinongyadari, lane kinongyadaya kasya.
Lagi dari kilomita. Nangaswong, mamong yano. Kodong tahu surkar, lada tahu surkar, lagi yakari kagari. Mabar lada pini, tang sasakslam, kamot kanigin jala kadungi, kan pajano. Namar kata, ngasupun batang kata. Namong yano, Andre nga sugar pat ya ke sarkar, ko sarkar, nada pitau sarkar mano, wat nembise ya kene, kajala kajuni, yo lese kam jano, pangkata, kublai sibun jahat. Napun benar bakal kajingilan kalawai kublai sibun ya fi baro kinan sosna